Unjani masekuje madoda yabuya kanjani babazali brothers uthunutuli asazi abantu laba mina bangikhulumi kahle abantu laba mina bangikhulumi kahle abantu laba mina bangikhulumi kahle abanye bayakhuluma uzobethi imandasi ngibone eFreedom Park eBraille Chisiyama amanga kuphela abanye bathi asapheli bomongikazi umuntu ekhuluma into engekho akukuze lawe mama kaBoy ekhaya tshela abantwana bayike ijoy uthi ijoy liyabulala akembo isibalisa bakathumbe ukudlela sidakwe namati babalaka natira thalaza la kumandawu Yesu lina malifika kubaba lina yafika lithi ngingami lina malifika kusini lina yafika lithi ngingami lina malifika kuJehova lina yafika lithi ngingami yafika lithi liposu kuyisondela katani kuwa no mata wavela sosibonisa ikhona ina malifika kusomandla lina yafika lithi ngingami malifika kuJehova lina yafika lithi ngingami asazi ulaleli katani brothers
Squanies. Ramusa, Tangwa Ligata Flitter Masalati, Secretary Max. Inalipuza masafari yegama la muzella lelitaki wati Ramusa yakutrita lokuyekatale boke Abaye Mpumalanga lina lyabalandela nabaye Ntshonalanga futhi lyabalandela utsho tivele lina lihamba lomoya Abaye Mpumalanga lina lyabalandela nabaye Ntshonalanga futhi lyabalandela utsho tivele lina lihamba lomoya Halo bana Azotikele ukabani kusimaka ngamagama ethu Kodwa ingoma zethu lezi zijayivayo Kodwa ngibisi sikhuluma kabuhlungu Lenzani kanti Anokonje baqamalazi Nathi kuba ngwani vele Kuba nginyama kaSindi Iyabona ngumdalo kuyoyo Kula kwethu Mthimbana enathisa Sazi wena mdala Asoyitshela ingane nonyaka Abaye Mpumalanga wena uyabalandela nabaye Ntshonalanga futhi uyabalandela utsho uthi vele wena uhamba lomoya Alobani lisizwa kanjani masidlala ingoma mnandi kangaka bephithizela abantwana sokuthi aloncube ethi bozoba lapha ngithi hayi ansabambisaba sengabona kungcono ukuthi ngizinathela amanzi ngoba imali yotshwala ngilayo bathina abantwana lina kosisi ngoba iqephesani ngabo